Talafalava o si mela o whaafonga I talafo o le radio Samoa mai atunu e mamao ma le Pasifika. Waripatea mai le whaawa o sa whainga a Amerika whaasanga ia Iran I lalo whaatanunga le Presidente Donald Trump. Waripatea lau whaasaralau a Iran le whaalongoina o sa whainga I whaaitu e bei o Bandar Abbas, whapea Kish o Keshem ma Abu Musa. Pamaiti CNN o missiles a Iran na Faiva ai lua lau suau o le United Arab Emirates I le Strait of Hormuz le anamari waida tangata to atasio le awaa. Whaidua fo I di pote Amerika o le a whaawo peono lātou polokaina le wheo ai o waa I wafua Iran ma waripatia fo I le toi aru ilunga le tau o le suau o nisi no fuanga. Whai mai ua waia le whao popo wa le tau a le militeria Amerika I sa sae tūtotonu a o whaawo waia lātou o sa whainga I a Iran. I kānata o le sa ave mo mo mawhai pule I kānata o Inky Mark, ua pueina leo leo na ua maua iei se uta o whana o pulu maisi au penga, e au fiai ma le whaita wafe o tupeiro na whale. O le Royal Canadian Mounted Police, the RCMP, na o lato mo waina le tusa ma le whāsarau tolu sfuruiwa o whana, mai le whale o lea tangata I le whaitua Manitoba. Fitus ful waru tau sanga na matua na soifua, o whaia nei mōrianga I whātatau ia upenga maisi mōrianga au fiaire o mia whaasolu tūrā whono, o a upenga, ma o se whaamatau de soifua o tangata le tele. Po toi te tara I tua mai le vainga neo neo, ai na whiriwhiria e vea mapule nuu, o le whae tua Dauphin, I le awhipsarau I wawha, na toi whaia ina I le pārota le rua awhese fulu, ma sa vea foi masui o le Reform Party of Canada. Iau sa tālia wa mōria nei le tu whatasio ni ngai o inga, e awe wha marusia ai se tamā, a toa mara whasio tia o le tamā matua mai sini, se ali e peona tā ua le nai niusi le so. O le tamā matua Chris Baxarian e varusu lima tausanga, na ripati atu fo I mua ia tātou tarafou, sa tausa I lia mai rona ainga I North Ryde I sini, I le aso se fulu tonu o Februari le tausanga rei, e mawala na tino mariu murimuriane le mai o le vaiaso, lata I se malai tā polo I Pitt Town. E to ofitu tangata wa mōria mua I le nei whaalawelame, sa whaataria pese I unga le whaamsinonga masu e suenga, whai mai leo leo e manatu e se sere tangata nā ngā I eile o swainga, ma o le sola ua whaero mai ai, o se ri e tolu se furu rua tausanga ua whaero mai e leo leo, e talu tonuina o ia tonu lea na fuafuaina a toa le awe whaamarusia o lea tamamatua. Sa poina le ri e tolu su rua tausanga le Blacktown, mōri ai roa I le whaalawelawe. E le itaria le tarosanga te tala I tua, ai whai mai leo leo, o le ato e tūra I le whaamsinonga I le aso se furu fitu e iulai, no na winga o le vai aso nei lava. Whai mai ro whaawau so e suenga, a taum whai leo leo whaamautu, po o ai le vaenga mai whafo lea tantonuina, na whaatonuina mai le awe whaamarusia o lea tamamatua. Inisina, o lo malo si pera fina ngalo Chris Hipkins, e leo iei se whaale toni le leipa, e ui ua vaia le whaititia le lango mo le vanga whai taru mai Januari. O le whamtalanga o pitura tamai le Radio New Zealand, ma le Reed Research Poll, wairo ai o lo maua lunga pere lango mo le leipa i le 3.4%, e ui ua maita wina le whaititia le au lango taru mai mati. O whaititia le lango mo le National, taluna tura e mai Christopher Luxon, a ua whaeloa Hipkins I lana launga le Morning Report, o le whaititia le lango mo pāti te tele, ma le whaatupula ia le lango mo pāti whiololo, e atangi ai le vai tele le National, e le taita inga le whainga malo. Na whaeloa Hipkins mō ia, o lo taurai le fausia o se platform e mautinoa, e mawhaia no o ai I se awanoa e toe fausia I se whainga malo a le leiba, I le mai au le whainga paro tolo loma. Na whaero foi Hipkins e I oe foi le leiba e te tau na awai New Zealand I le tala noanga e whaatatau I le Ocean of Peace Alliance whaatasi ma Ausitalia ma Fiti. Ma le tala mulimuli mai Palau, ua whaataatia fuafuanga Palau mo le taringa malo le whonutanga taita e Pasifika, the Pacific Island Forum Leaders Meeting. Ta ua ripote le teo wha Maroni Sila, na ngai sa unuanga le presidente o Palau o Suranga Whips Jr. I popolenga sa iei tūlanga o mea no whai accommodation. Po le auta a alo ia mawhaero ai foi o whaururunga o atunu o le a awa iatu ua mautu le whaongaina o whalitani malo. Pei tai o isi no whanga I le a ai ua wawe o na whaatumuria ma ua lapata ia I tangata anu o lo o awanoa ane li potu pe soso ni atu le tari ngā malo ma te tau na lisi rungo le Airbnb.
Pa mautuane le minister fa msinunga wa mai a fa tulanga vanga tau pui ngai le tunu ma ro fa mo fo i le lango mai pa anga fa va malo. Tala ia le video Samoa mo le nei aso manui nga renga o fenga ia. Radio Samoa. Taslima ivatolu. Ama. Ua whale tonu lau masini mitbefu, ua le anga le mua vau. E le leon whaatonu i le aso sa ua vanua mātou te au ina ai, lau Auckland Council in organic la pisi. E ona mawhaia ona toi whao ngā tai au. E au ina mai la pisi mamafa mai lo maota. Ina ia whaititi ai la pisi e la foina i le nufuanga o la pisi maasani. Mo lo si la fia i tu ai ngā la pisi e mawhai o nao ina. Le tu tonu e te tau ona whaaputu i ai lau la pisi. Ma le awala e mawhai ai ona whaatonu ai sa wawanoa. Sa ili ane loa le Auckland Council in Organic i lunga o le upenga te whailangi. Tamaki Turuki, All Together Auckland. E ai se isi o le tau ainga e whaapea sona leo. Pe whaapea foi. Whaamata e avea le tale i ma le tale maasani e tau fia ai lātou ma le whai o lātou mea maasani ai. E tatau na lātou e whai suenga o le tale a ngā i le coughtest.co.nz. Pai le suenga o le tale ma whai loa le fō mai coughtest.co.nz e le ai se tatongi. Whala au talawai e iai tūlanga la matia ma tūlanga le lei o whala au. GlaxoSmithKline, New Zealand Limited, Auckland. Ta lofa Samoa. O le whapito o le Best Bargains New Zealand Winter Mega Sale ua a mata i le taimi nei. O fi whātau sau telefoni fo. O lo maua le iPhone ma le Samsung lata mai. A mata mai le na o le lua lima tā lai vai aso. Ai ala se setino fo lazy boy. I le na o le lua whātā lai vai aso. Ma wae. Wa siria ma le lua lima tau sanga le tau tua a le Best Bargains. Te tala fitu aso. Vili mai loa i le o valu selau lua iwa toluiva. O valu selau lua iwa toluiva. Peta mai ana i le Facebook page a le Best Bargains. E ia inga whapito. Awana e misiela wa manoa mo tau mafa mai Samoa i le Taro Market. Wa tau nu mai tātou uwhi, palai maoi, ulu tonu, whai Samoa, umu tamu, talo, e sipula, koko Samoa, keke saina, maisi. Toi whamanatu atu fo'i, ke tātou Samoa Finance Money Transfer. Tusu mai i le Taro Market, to atu si lua lima, Fair Mall o Tara. Pevili mai alavini, i le olo tasi valuono, tasi tolu ono. Talo whalawa o le siufonga le nei o Samoa, le Radio Samoa. Ia, talo whalawa le pa ia mawalunga o le whaafonga tāpua i ai maise o le sila mai moa. A Samoa le atunu pele. Ia, i le au o nanga fo ima le tutua le siufonga o Samoa, le Radio Samoa, se fulu lima iwa tolu a moa i au kilani. Malo le soifunu ia, malo fo i le langi e mama, malo le tau a tai. Ai maise fo i o tau Faiva lo Filiba, ma o tau tiu te ua totofi ai a mata mai lava i le tai au. Ina ua ngā e fo i le la ma la usu Samoa. Ai a la usu Samoa e seu. O le ale seu unga le nā, o lana sa ilinga ma lo i o na tofi i a whapea fo i o na Faiva masani. Whatalofa mo le nganga whalalo, whamalo atu le ono sai o tau tiu te sa ngā pati ai i le amatanga fo i o le neiva yaso, tāwalunga atu ai fo i le au nanga le tō whaia whonga mua, po le fitelenga fo i a seu Manu Francis Ioane, le au auli ma whonga mua. Ia, ai o ia fo i o le producer o le tātou Polo Kalambe nei a whatulanga le lei ai, ia tātou mata upu e tango fia i lea taimi mo lea taimi. Malo a fua ai lao ua maua, sula fo i le lofa mo le anga le lei o le tua. Ia ele ngata fo i le nā, sufi le mamalu o le atua. Ona, o lona hanga le lei e tau muri pēr, ia i tātou le whanau whale tonu ma le anga sala a. Ma le wha tamala i luma o le tātou tapa au siri aia. E li tau i masui, ia lofa pēr. Ma wha mangalo ia i tātou. Ia, vi ia le atua i mea le lei uma wo i o whaia, le ola ma le malosi o awanoa le lei. Tātou te laulua whesida whai ai, i luma o le nuu ai le o tua o le nuu i le mea tatanu ai tangata. Le au suia le whono, matu ua le malo, le wala aupa ia le atua, le aiseisi e tu matete i ai. Ai a le nei tai au, wanga le lei le alofa o le atua i a te oe mau, o tātou toe whenua i ai,
i le fifia ma le agaga faafetai ia ona hafe ane lea e faatulou ia i le paia lasi o Samoa i ona tulaga faalupe le vanonofo ma le tafetolu o Samoa auā paia ma mamalu faale malo paia foʻi ma mamalu faa le aganuu ae maualuga se viiga o le atua e siʻi ana auauna paia le paepaesina o le talo lelei feoi o le lagi faapea foʻi le aiga sa le vi ia malo tatalo faafetai le ʻaufaigaluega po fea lava le fata faitaulaga o loo nopi aʻi ai ia magalulue ai o fea le tovine Samoa, New Zealand ai, Australia, po fea le tafa o le lalolagi o moli atu le faamālō i outou Faiva paia ia ae le gata i lenā faatalofa faapito i tamam tina matua o le atunuu paaga totino o le iā tou sevea ma le tofā ia fogabua aso uma matou te lagona le paʻi mai o outou talosaga e talosia ai i matou ma galuega fai ia mai se foʻi o tama fanau o loutou lava aiga po o fea o loo galulue ai faafetai tatalo faafetai gautuli i le atua afe atu i maota malawa fale o tagata matutua faapena foʻi i maota gasegase atalofa atu iā te oe le tamamatua ma le tinā matua alo le ona saʻi outou Faiva ina ua gagaifo foʻi le lā i le pulapula lagoto o le soifua ae lē mafai lava ia ona tuuaunoaina outou i le alofa ma le agalelei o le atua faapena foʻi moʻomooga lelei ma ofo alofa atu iā te outou uma i la outou tapuaʻiga o le ua 15 minute ua teʻai le itulaefā i le asolua lenei aso 14 o iulai aso tonu a lenei na soifua ai ia si o matou tamā tagaloa matua mulitalo la ulu lisona lavea fai langi de folauga o le aso tonu a lenei e manatua ai na soifua mai ai ia ai o le tolu tausaga ua tuanaʻi na valaau ai lona matai foʻi mai sau vaisisi au galuega i le po e faigaluega e fai le aganuu o le atunuu inai toʻuina ia na matai ae o mai luga nei e leʻi ai se vaega na malamalama tele i ai ai la o fai ai se aʻogaina a le o lenā foʻi ia ai ua tofia e fai aʻoga i le mea foʻi lele i le polokalame le ekalesia o le faaleleia o gafa o aiga ia ma sootaga o tagata ia na one la ia le fai le galuega foi le faamalumalusa i le maota mamalu ma le paia o le alii o ina le fai le talitonuga lenā o paptisoga mo e uotsi ona e talitonu le ekalesia e faavavau aiga ma e toe faatasia foʻi aiga pe uma le faamasinoga foʻi le mulimuli pe te sao ai pe sao foʻi le ukamo o se umang boa fe mai o ko se kusinga mai o se umang ula ko ia mai fofola mai ona tai to atasi ai le matato tutu la i luma o ana angelu ma le perfecta wa o le fa masino na ia ma fa masino ina lol tangata tu samalana mi o mana me ana fai la langi le nei ai le tato talanoanga e to io le mafai la no tatou alo e se ai le talanoaga lenā ma le suga le lii fomaʻi a Dr. Chan Mau mai i le faalapuputoga o le fono le faamalutele le o loo i ai auaunaga ma tautua ese e le gata i le soifua malōlōina a o isi foʻi i tautua social services under the umbrella of the fono usi mai o le faafofoga o le toe faasalauina lenei o lenā talanoaga ma le fioga i le lii fomaʻi mai le fono a Samoa i au kirani nei. Ia, le nganga whaaloalo, whaatalofa atu ai ma le fia tele lausunga le lifo mai John Schuster, ma lo le soifua manuia a fio maia i le polokalame o le Gagaifo o Faiva. Talofa lava. Alo lava, talofa lava, ma lo soifua, so le ataua, ma te apo i le papo anga sa te atunu le nitu la o le aso. Ia, ma lo whaaftai atu mo le au nanga o lo whaatino a wale soifua maloloina o le tātou atunu. Wa mai lau sunga le rifo mai. Ia, manuia la whaatai, te latua, songa, e ataua.
Wa leva ona fai ole au nanga ile I tu o le soifua malolo ina o le veo se fo mai. Ia sa vali nei le tau sanga ia taluna. Ia me ko nei tulanga io sa mata mai lava fale mai paso solo ai mai se ngene akulani ia mai lo lai nai tau sanga di mai lo se mai fulai tatu connect I namtaina mai I mangele le lavo o mai nei I ve tatu service le fono ia Sa isau noa lau sunga li whamai Dr. Schuster e winga I le autu moni lava o le whamalu le o le whono I au kilani I sifo o le alo na whawai o le alo na tūlanga tā ua tele e tawai o na silafia I le atunuu ia le au nanga fo ia le whono out west. Yeah, so that's a fono organization. So e fala la so the fono tele po I au longa ese o no faina o na toi tato tangata Pasifika. Ba tikri tato ai nga Pasifika. Mama uli ya mata mai la tulanga tu tau so fu maloloina e foi tato la I tu meta o tato social workers apena fo isi la au vai no smoke free services pa pe fo I lo wa pe ia so ani nai tato ai na fo ia mise ne ya rolo lungo tau so fo e fo tato service lo wa te no so na tu tato ai nga ya la le fa ingo to o food parcels so ani fo I fa ingo paketti se lafta o nanga ese o patena na ia no it o si la tele tatu mamal tatu tunu malo alo no wingo vai nga fo le o le ia le lato au nanga fo le me le gambling addiction ia fa pena fo mental health illness issues ma me fa pena o lalo le fono le sa we fo le au nanga le just esa le ndaba I tatu la I fono le io penso so di tu la ngale o I pese la o le io mental health services mai I vai ngor fale mai ro ba pena ye tatu specialist o ba pena se mai tatu clinics malo fa avele nei avano wa o te loa ua leva ona iai ia le whawai o le fono out west ia malona whaamalu le nei o lo tau whai ai ia le tele social services a mese leva fo I le soifua malolo ina ia aile o I loa tele ele atu nuu mau tātou tangata Samoa, Pasifika ma tangata Maori fo o ai la nisi o lo iai le pūlenga lea tā a matatu ai whamulumole lau sunga le li I fo mai ia o po le ta iulu tato CEO David Funaki tato organization I fono pada se po ima isi perio Sammy o tato CEO tato clinical director lo ye taimio Dr. Maria Funaki all right yeah but I understand all the trust telefono ya tofu lava actually for lo representing ile via the board or I tato fono trust malo tili lava all the time was just trying to establish a background of ole tato fono ina loa ye ta ua tele le fa malulea mo le soifua malolo ina a le fo lo to nga lue ai au to sunga li mto mai tai fo mai tata le noa ile mata uputa ua vala nga saule me ole tau maluluma mai le ngase le ole fulu ole au tu le ole tata le noa nga ile fefide I be charli lava ia ole ta upload ina mai va peta fa so ia se tata le noa ia ungo le fo ngase wai le fo bo le vatele tau sanga ai te me alu ai ma tua ionga onga lava unga
o le whaamai le o le fulu, ai ana o le whapea, o le tale, o le tafe o le isu, o le ti ngā o mata, ia maisi mea fo lele o le ti ngā le tino, ai le loa, e iai a unga a le mawhai o na tong fitia, e o atu inisi tūlanga whainga tā mo le anga i luma. E sa ole nei lawa, e pila mana tā ua, e amata lawa isi, o le whaavila velo, o le Faiva, o le whaamali, e amata po ia se vai atu lava po le tapa po loka po le isu, e amata i o nisi po ua amata tau tale, te le lale mātu o le tali, e tau a fie ko le mana mo tau sela, e atu, e langona po o le vai o le tino, po ti ngā o so o ngā ma maso le tino. Io so e se lava ia tangata maunga e isi pe no taitasi lua ia unga sene maratou e foi nisi se vai atu lava e no le Faiva lava e se vai maratou io ale lava ua moina le vai basi o fu Malo, ta wotele ile whafonga mai fo ile tatu atunu ile au lindei. O ai la te tau ona whailo na tui pui o le fulu. E ai ni tau sanga whatapu laa o tangata te tau ai ona whatino peso o tangata lava ono mea maa ngā waa whaile tui. Ja, je zou niet nga va umatanga umatui pulu ia ai inga ho ipa pito mo e ono mo ai na mfai fu le tu yo fulu potato o groups la ya o tatanga ia most vulnerable which if tau wa ina sai ngo tu fulu wa la val puinga wa apia a fiela to fulu fai singa tu nga fo i o ya uma o na afia ya mo fulu yo e pate ta ingala o yo famalosia ele o famalosia pa o tuina motato tinamta mama tua ta i ono lima tausan i lunga e da tu eligible for imole vaccine for free flu vaccine o tuina fo i tato tamititi ono masina i lunga e mise lava ye e mo ni mai ta inga po mai sela o nisi fo e mo le mai suka o po mo po naso mako pau po ni mai fatu e ma nisi o kanis ese o afiai o tato o groups ne vai e eligible for the free vaccine ai io e o lo fa solo fo ia faingo tui tele o tatou company tele tanga venga fo i awala vale tama fai o le puinga lava fai titi ale pe peshe fugu malo fa tele lava ile fa fonga bai le tudu a fai fato a ki mai lau le tio ia malunga fo i o le tatou Facebook page ia ma le tatou YouTube channel ia o la malo le sunga ya Dr. John Schuster mai le tatou fono out west ia o lo mafa so le tulanga le tau tele le fai o le tui pui mo le ngasa le fulu e te tali tonu mo lo fa tuanga lo sunga le fo mai Dr. Schuster e saunga le mu o tatou tangata pe a fatino le tui saunga le mu tui to telo tatou tangata no e to lai ti lo sina pasene ona i tangata po i ono i aini reactions for i tui i le latu langa o te pautua ina ia sue mai lo fo mai ina ia confirm le ia mese na yeni reaction i tui ona tuanai tui pui tui o COVID perba pena ke se reaction i tui te na lavona ona pamautu we ma confirm mai lo fo mai e tarse ngai mo e tu ma lo va te tele lava o fea e mawhai o nā wanoa ai ia le tui le mawhai o na whai ai pe o e ni no whaanga whaapito e anga i ei o tātou tangata
Ia o tele lavo o clinics lavo roll out taile tuer fulu na matai na mela so gomo a perita. E pai po I tato falta vai. Tele po ia o afo e ma fai foi na e paso ta I tato linga tempo na paso ta I tato posenta ile porno. O te ma fai na direct tato I po ila ia to tangata I locations for ima centers lo fai tu el fulu e mo foi mo vena pokina online le through the vaccination helpline and na vila mo uma ia location is le provided tu el fulu malo faftai ta wo le fa fo mai le o to fa fo mai e avanoa the injection is available at any chemist any of your family doctors and fayona nga ia na fo ia tato officer le fono and fayona anga ia Dr. Schuster I say ai faya ia le tui pui ia tausanga uma matatau ma tatau na fatino ai tausanga uma ia basta no papsili io ole pensile piole fulu e ma fo mai le vai vasi o le vai vasi ko e pe sui ia le vai vasi I tau sanga umo io pole ongola lea e tau sanga umo e fau tua e ia paile tu fulu wa ese subtypes o vai vasi le I to tono tato tu fulu wala pa pui nga mo fulu lo commonly spread ile tau sanga o le winga o le virusi po le virus lea ese lo na malo si anga e o tu lista sanga wa pe wa malo si le atu sa le nei na you evolve le virus e le ngata ko idea ia se le atu o le lava o le te malanga I mai o tatu tangata ko I mai atu mamau ia e po I fo e ese ia sa type le ia via ia ola nisi awala fo le mfayo na fautu ai nai ia le tato tunu o tapena pena ia e tali e tu ai fo I swing o le tau la to ia awa sa wala tau malulu ia ma mai ona ma e fo I virusi e ta ai le tei le sama ma le tau ma fana ma so se tei mi lava e o lava fo le tei mi le tau tongo ma le to ulo o lau o la au le tau ta tupu ia au la sa ufa tuanga le tato tunu e tapena pena tu ai I le tei mi le tau malulu ia sa le lava io o tuanga ia nei ser o ba ma kona logo tato mo ta malawa io o tuina po le o tato lava ma kona apia ko tuanga lava le tafio au ai mi se le na se no tau mafa apa pia foi ai ni a un fulu fe nei ma to songo o tu lava ina ia a lo le fale tu puinga lava ma pautu au nei so ngala tu I vainga tum wai ta do lo ma pa te ina aba pia foi se betu tale ia pa no so tali ponga ia babu tale po lo tu lima se betu au o le paikiti la vol pepese to tatu o le vai vasilo malo fa tite la va lo tata I le wa kava uma ia pufango to o ofisili matulanga fa pena samana o mia tawa yona e fa mamla mai na fo ia wale fa fonga ma ale tata o tunu ma mala malama le I mata upu e winga le ngase o le fudu le mba sani na mo le temi o le tau malulu o te momoli atu le nga fa ftai a me se fo le pulenga ale tata fa malu o le fono au kilani sifo ya ona wa ele tofa au mai ai lea so ani mo le tatu tunu ma fa ngai na foi ia le si fongo Samoa e fa la wi lo ai ia le fo I mata uputa wotele e patino ile soifua maloloina o le tatu tunu e ia se telefono me foi na fa so ta I tuai ile fono po ni si foi la e me foi na nga ia le tatu tunu ia e tato numero lea o le o paru se lau tolu wono
ono whaavani. So le o vanselau, tolu ono whaavani, o le tatou generic number lava le na kai tatou tai mai ai, tatou koseta. Na kai la inan direct tatou la ia, wala se whaapesili, se au nanga o tatou fono, e na so ania tuai. Malo whafteitiri sau noa whaalualu I lau sunga le li whamai, Dr. John Schuster, mai le tātou whaamalu o le whono, ia malona ofisa I le tūlangi I sifo, o le telefoni e mawhai o na wala awai, ia mō so se whasoani le soifua maloloina, e mai se lava whai o tui pui a mole ngase o le furu, o le tau malulu, o valu salau, tolu ono, whāwalu, o valu salau, tolu ono whāwalu. Ia, saudoanga muri mai lau sunga le nifo mai, tātau bāwai ai nei a fiafi. Ia, whakteina mai lau sunga le ia taua, mō lau taimi, pā mai po ia e mo le tulawa, le tai, mo le wanoa po tu ina mai, e manuia tulawa pasau sanga, tatua tunu olo hakono mai, manuia ia o whonga turnea ia, Ia, whafteitele lau sunga le nifo mai, tātou whenua I pēr, whamanuia le atua I o Faiva, alofi lima o loo tautua I nai le tātou tunu soifua ma ia manuia. Artai soifua lawa sunga. Ia le nā, whaafonga le atunu, tāwalunga atua. Ia le nā, whaafonga bai le atunu, ua tāwalunga atua ia le talandoanga fōle nā ma Dr. Chan Mau, mai le ofisa o le whono, ia, o se whaalapuputonga o loo iai, ma le whaamalu o loo iai, uma, ia services, social services, soifua maloloina, ma isi fōi au nanga. Ale whono, mō tangata Samoa, ma le atumotu, mātumotu o le Pasifika, tā ua tele, pēr whai, ua I pua ina sa telefoni, o le nā whaatale noanga, ia, e mwhai e ione e wala au fōi ai, ia, ma whesoso aniani awa, tasi le whono, e le ngata le soifua maloloina, ia o fautuanga I a inga e tusa ma le mataupu le o le family violence, o meo le sau a ina o whanau o teito lua, ia e le ngata I le nā, o le fautuanga ina ia tau fiofi I le meo le ava malosi, fuala au whaasaina, o mataupu patino I tangata matutua malo latu soifua maloloina. Ia o mataupu mana, e o lava I fautuanga fo lele ma meo courses po mataupu ia e tau mawhai e lapata ia I tātou I le meo le tālonga whai peti meo tupe, tālonga whai tupe ia pēo le tālonga lea na uto whaafonga tune iai tālonga lea na whai nei tu le epa ma le tapipi ma le lato lulu le na whai nei matua whita tangata ele no nga se ia ngu melo lulu ele ini ngo tangata ele lo la o mal temil nei po ai malo ai na no mero ai uta sei ele ini fa monga ne ale na vai atu ele temi vo le leo fa nga solo le o ifo ilunga o lato social media ma lato o foi por kalame feta ngisi mai ile tunu fa mole to titi au matusi ya fa mole fa taule tus ya le la wa fai ne ya ai longa wo o nisi ona tupe la wori ia le fa tautusi na ye ne ya ai le fai ne li start of au ile nambe ai mari tatu talano ai ano se mata upu vo ile ale fa tu ile tu samo uta se wa leva no felele mai lunga upenga ta fa ilangi ma fa le anga me ai o vai wal na lu wa foi wa mai foi fai ti onga tangata o le sidu lu na fai na se ai o le manu malo le kwa ka eka ale vo la u ko fai le lu ko mai vo er kwa ka eka le lenga na se I le lava I kai mele malo se le vo ko au mai yeah and for sure there will be more about this. The complaints keep coming because of that HRPP referral. But anyway, yeah, just to say something about it for ile silafia ile tunu. Langa o meu tupe ia ta alo ia. Na fata wai meu tickets. A fe ave ia tupe ia. Fe mai ia. E fai ei famsino. O a famsino pe o me fa vale le la o nei fa. Ele ini la to sui na fatu le palota sa fata le lua.
A le la o e whaile la tau I tu, e lango ai, pe a whaise su a le ua. Po o le fionga ia tō le fua. E ave ai ia le fionga le li whaipule ia tu ia. I le whaamasinonga. Petitions for the by-election. But, o le aso sfulu ma le tolu le aso ananafi. Na tau nu ui fo ai le writ ia pa o le whaatonunga. Ma le lenga fo lea, ma le whanonga o le fionga lea malo le malo. Malana whaatonunga. Ina ia aloa le na fo sa whata I tutonu o le pale mene. E iai se teimi. Po le dei vai aso, po le vai aso fau, po le masi le fau. Ia o le a talo ai le fono usu a le pale mene o Samoa. Ia malo ia ai le whaatautoina. Ia o le fionga fo I le tofi. Ia tātou mo le nganga fifio ma le nganga whaafitai. Awane I toe whaalawe lave se isi I le tofi o sa whata ma le itu malo. Wa lava lea. Wa leva na ai laulu le itu malo. I le umi o na taofi ma toa fuafuanga alualu mamau le na wa o mai le fionga le malu le malo ma le ofisa I vailele I Samoa o le tusi whaamaunia o le filifilia e tusai ma ia inga o le whaiupu valu wha pui lua pui pi o le tula fono o whainga palota lua afe lua a sfulmariva o au o tui maleli whano va le toa so lau vi le lua ao o le malo ua au tu ina tuai le nei tusi whaamaunia. Mo le sui tau wā, ua ta ua e le nei, ua filifilia, e avea ma sui usufono o le pale mene, o le malo tuto tasi o Samoa, ia mo le itu malo o sa fata lua. Ua filifili ai tu ia pua fuatongi le toa. Tu inatu I lo unei lava lima. I vailele, I le nei aso nafi, sfulma le tolu I ulai. Lua afe lua sfulma le oda. A o ana nafi foi, sau tau whaafonga I le mawha talanoanga ma le fionga. I le tofi o le itu malo sa fata lua. Ta mumori atu ai le nganga whaaftai I lona toa. Ia ai mai se foi o le lava pale ma le ono sai. Awa o si taba I taimi lava ia o whaalawi loa ma whaatosina o le panota. Ia o le uta fale o lai taa foi ma le fili la tōwia. Wha oso soina. Tangata e o e whai mea se. Ai mai tau o isi tangata mapu e iata tifanga foi leo o lau telefoni. O na o ai lea whai morianga. O tō si sila I mea whawhau. Au le ale sau noanga le fionga. E le tofi o le itu malo malana whainga palota sa tāpua I lona lava whale. E le ai fo I manisi sa ia filifilia e whai maana komiti. E le iulu whale I seisi whale po seisi maota au se lawa po le whale sapo o ai lava I to tonu o le nu. Tāpua I le leo malona au ainga I to tonu o le lātou lava. Maota. I tu malo palota sa fatalua le by-election nale. O le au whainga ato o tangata e tau na palota. Lea wale stala tasi le afe iwa se lau lua sifulu. O palota na whaongaina I le aso whareile na se ima vai atu nei. Tasi le afe lima se lau fitu sifulu ma le tasi. Tangata uma sa au fia I le whainga palota e tusa lea ma le valu sifulu lua pasene. Na whai alatou palota. Wha palota wha lea o ngaina. Ia maule I unga la nana o iai. Valu se lau mon tupu ia tu ia. Lima se lau mon tupu le fionga ia lele ua. Ia male se lau mon tupu a le fionga le tamaita I atole a foa. E ala na toi wha mamafa I lau langona ma lau loto. Ma watu ai pea ala va pea. I lumba o le atudu wa whaafonga mai o tau wa o le mea moni ma le wha maoni e le ai ma seisi o lava atu le epa lana au whaasala lau whapena fo I le vaenga wha au whai uma o tangata la tau te lalango I le HRPP e le ai ma seisi e misi a seisi o tau ia se teimi e whaasoa I le I a tau sa vea aisea tua sao ma le wha maoni mea o te tau tala ma wha ilo atu I le atunu ina ia e whaatupu manatu, ia I lātou e whaia whai unga.
e whaatupu manatu ia I lātou e whaalave I whai unga le lei I whaia le I tūmalo ma le tūmalo. Ai to alia ai matao fiofi ai. Le lilingi atu o whaamnianga. Ma le whaatino ina o tiu te tau na whai e manui ai le tūmalo. Ono mea le anga tangata I e whai. O tau whaafonga la I mos whaatita inga le na. O teo fo le mao le nito ina. Le sau I luma o le mātila tila. O le social media, ma whaalawi loa atu I le mamalu o le atunu. Whaalawi loa I whaamasino o le whaamasinonga. Whaalawi loa I le komisina o whainga palota. The true intention of what he's going and about to do. Listen to that and look at that. O aise te mama tua na te whaia se mea whapea. E ui lava o lana ia te taule na a ua matua tilo fia mātangia mai ai. De le mana o ia nofo fi le mu ta ngata o le tu malo e le o sona I tu malo e le nofo ai. E le aisana ia I mata upu wha loto I fale o lea ua uma le palota. Ioi, whai lo atu iai le mea le nā tala loto I le I ataua. E le o solia o se tulafono o lo o wha o ngala wa ia te tau I lalo le tulafono e wha ilo ai le whongati ai menei. A wa e tau ai o na suinga mali. A o nisi foi o tau lo o na nofo mali po iai au tafo le to ina lea. La le mea o tau nofo I manu ngu e le isi si e whaia se whautuanga iai. Ta tia ia mea le tu malo sa fata. O leo wa tau le ai o la penga. Ua mai o na fili tanganga. Fili le malai, fili le ngata I fale. Fili se tautai. Alea, wa tu la I le toa. Tu la I pua. Tu la I fuatongi. Tu la I le tama le fale. E tau tua le tu malo sa fata vai atu tau langi a wā sa tunu mafono le ainga malosi. Le whaale whao le whaulu tangifa. Ai mai se fo ele mamalu lau tau whale tolu ma le ala taua. Tapa au tausi o le itu malo. Le mamalu I malae mamauta. Whaitau ina o le atunu. Si ulepa matonga mau. Talo whae whetali ia I whaalolonga. Le ale tala. Ale fionga le tofi. Ma le whaipule, filifilia, whaau uina. Sa taa mama ese lava. Mai ini whainga whato sina, o le whainga palota. Ia te ia, le ise komiti. Eo o lava, ele road show ma le whaalawi loa, e lango ai. Ele whatuatua I le atua Samoa uatasi, lana whai unga ma le whainga panota. Talo whai. Na taape a whatuati e lei ma se sinaru ma se whango vai. Lei se avo le whailo inga. Lei se lafo na whaio le whai whea. Lei se tau mafa na tufa. Lei se tupe. O whea la lela o mai ngi e iku ia. Wale au ki Apollo ia. E mata mai. O mata I o le itu, o mata I o le ti Apollo, e vava ai mea leanga, vava ai masei. E winga le nao le upu le na, o mata o itu. E o mai wha pula matatasi mai le itu. Wha sengo ane I le itu. Tau mumusu ane I le itu, matu mumusu. Vava ai masei. Aia. O le tala le nā le fionga I le li whaipule. Sa matua I wha I tete. Te leilo la po whele mea o mai ila uri ia. Le ala fo le nā lai ono fo ia tul matal nonga mbale. To wha I le li producer ia. Po fonga mua. Mai le afa po le 5% o palota e au sia e lista ngata le so mai le tangata ua manu malo. Avese na requirement. Sa ili lunga. Ia si mawo lunga le palota I le lua vai tolu po le tolu vai wha. Wha toa e mwhaiona e anga vai au mai nisi ngasu manisi mata upu
e a mai e tau ave i le whaamsinonga e tau whai ai ni mōlianga. A le fo umana whata o tōtu Malaysia au lape. I lau fitalenga whonga mua lena tātala noa i le pepa a tōlena. E ta tau o na matua i whaasala ma le tangata lea no mai e whaimori maui. Ion, tua i whaasala. I le marosi o le tala pepelo ma le whaalu taimi o le whaamsinonga. Whaangutu lua, whaatupu whaalavelave, whaaloa taua. Whaaleanga ma tau valea ai le pālota le tu malo. O le si foi mea. Wata tau foi ona whaata oto i mani au lape, lau te tele, ina ia tau fia ai any intervening party. Pela le mea lewa whai mai e tu le epa male i chapipi, mai lewa mato vava ai tu e mea la mato oi whai. He clearly stated his true intention and the rationale behind this. This is not good. O tō wawai, le winga leanga, fau leanga, ina i whai lea mea. Ara mo lea lo whai le tu malo, whatati e le tu malo. Wa umana filitanganga, ma ua fonga fo le tō wha le tu malo. Ala u tō toi atu fo e tō sofa le tō wha le tu malo. Talo whai e tapa au. Ma tangata umo le tu malo, tāpua inga. A whawhenga inga taulangi. Ai maise o lupe whaalelea. A le tu malo i atunu mamao lo nofo tatalo mo le manuia o sa whata, ma le nofo file mu o sa whata. E le umalau. Mai le umai fo i lo tala noa pea ma tala noa pea. Se iwa ai po fea e o iai le taunu unga o le mea le whawhau. Ion. Mai o i fau i e tā ina ai la ngona umo tangata pe HRPP, pe supo, pe fast i todo le tu malo. So se tu malo. Ale ua whai sa whata ma whata i ta inga le mata aupulea. Ina i au tau te te atu i mea le anga le pāti whau whai le ua whai ma ia whai e fau se au lape o le whamsinonga. Ele e toi talia ina. Ia nisi tu e whaalave lave ma oso whaalava i le mata aupulea. Ioi, because that's exactly the case scenario that happened to Toilupe and Whalea Lilitasi. O le vesini fo e tu lai mai le mea lena. Lea na whaalave lave Whalea Lili atoa, lua maletas. Fia whai fo se lato i tu, e momori atu ai, i le whaamsinonga, ua toa fi malie. Le mata upu i le vā ouso, o mata ia, Toilupe matuiloma. La le mea na le talia i nai. Le intervention le a Whalea Lilitasi ma le lua. Le saufa inga mamalu ali i mawhai pule. Ua whaalave lave ai le whaamsinonga. Maali lia ua umana mai i tua le mata upu. Ae talia le tu, the intervention party of HRPP. So what's the difference there? What's the legal argument there? Awa ale whaia i aise fo. E whai lava i teimi umai whai e whai ngā pālota. Al pālota lesi tu malo. Ai whalave lave ai lesi i tu tino o tangata ma se whala puputonga o tangata. Po se vāenga wha upu whaifo. Ina ia ta oto ini au lape sila i aile whaamsinonga. E whaafaiga o fia i fo i le ngā ruenga le whaamsinonga. Dan me whai. Tau te o e amana ia le tua la wali ia. Pe tu ule ava noa e fafo ala mea ai le mata aupu e to ai ma maua le file e mua le tu malo. To me, it's a common sense argument. Eo. O le fuafuanga te tau poto ma le ata mai. Mana tua fu. E se sengo mea i e lua. O le poto ma le ata mai. O le poto. O le poto a o ina. E uinga i mea moni. Le poto le na.
A o le ata mai, o le wisdom. O le whaongaina le nā. O le common sense. Ma le fuafuanga te tau. It is the application of the learned knowledge of the facts. Mena ta o le wisdom. E le whautau, le whautanga le nā. O le application le nā, o le whaongaina le nā. O le poto. Ma le ata mai e whautauta, e whaatoa fi maria ai se matau. Taua tele. Whatalo whatu nisi whatoa to ai tau nuu le whainga malanga mai Samoa, leo te wawai atu. Ua seu mai whanua, ma ua tau mai whanua le whainga malanga. Manuia le tau whai a moe mausu. A talo whatu uso ia te oe, ia whapefoi le au tau whainga malanga ma siu tau ainga. Ua umatua ia le tuto o tasi, ia whapefoi le whailonga ina o le onus fu ma le whātau sanga. Ia o nāe te ta whau mai eva lau whau malu i lo tātou tunu. Ia ele ngate le tu malo ato ngā Gagaifo mua. Ngā Gagaifo maunga numera lua, tolu. Ia le mesiri pāwhitai le mori mau o lo manuia o tātou wainga. Ai maise, o lo uto e taliu lea mafo i atu i ele ua whaingoa ina o sauni atu. Sa o tauina ai oe i le ekalesia, ma le aonga le ekalesia mamona a Yesu Keriso o le aupa ia o aso ngatai. Ele i o sauni atu. Ele le nao mutalo matanga lo matua. Ele na foa ina ia whaia ai le tautua. E osi ai le taulanga, ma whatu ai le ekalesia, ma lana aonga. Na aonga a sauni atu. Ia ma le aonga noftu mau a tamba o le siriva ma teine o le rosa. Tō tele le na o tauina mai le aonga i le tonga vau. Maanga i mai. Isi aonga mau lulunga. I to tonu o le taulanga. Haftairi moe mausua e toe foi. Ma ua e toe tangai ma sila i ele sa o tauina ai. O lo tu maupea le la le lei o le nuu o sauni atu. Ia whape na fo ilo na atu whalenga. Ai si o mia ele vai tafe malu. Lea, mana tua oi nā le whai mai eile, sau ele tātu sua vai. The electric power. Mai o ilau whanua me ele o le ataua muli talo sa vea le talo no atu. Le lau te whakua, nganga o whika i lau wadi i renga, kai o lakulua ka pē me malpawa. Lai ko kia mi o vale. O le nā sau atoa i le vaile na. Le tise o ola atoa ai. Manunu lufi. Sola ua sauni atu si o mai i le anoa maa atoa. A autou tanga i lai le vaile na e puna i tutonu o u ele tau o pae lei. A autou wanga i atu i whale wha. Ia. Oi nā e manu mai ai. I lalo le lau papa le nā. O lona taunu unga le nā. Ua toa i ngātai. Ma toa i le pai nā i le sifoi o nuu i whale vau. Ia. A o le vai o lona mata e puna i tutonu. O pae lei o ele o lo ta oto i nei. Le loa. O le fionga le tanga loa matua o le tapu nuu o le tu malom. Ai maise le fio anga o solau. Le nuu le nā ua whaingo ina o sauni atu. Lale ingo le nuu. Lale winga o le nuu. O i e ave i ai alo matama whanau ale e kalesia e fofoa mai ai. E tā pena ilo no langa tautua. O le ale tu ai ngā Faiva. O le a whaamuri i nā ai ma fili e whaau ma waile tautua ia Samoa male e kalesia le nuu malona a inga. O i ele ia ma whaia onga whaapitoa e tā pena ma sauni uni atuai. A whalonga le ngolu. Le ngunga ngā uolai. Tā pena atuai. Sauni atuai. Ngā sauni wanga o mele ia.
Yo ai foi mo me fale con ku feko ai de awa. Ne vesili ni si po ai. Po le ale ngole du wa le ale mafu anga le fa ngoi. Ole na. Fa ngoa. E tai. Ya ma fa ululunga o ainga ma e kalesia sa ia le navaita. Ina ia ave iai whanau ale e kalesia. E a o ngai. A o tau inai. Leo langa tautua, leo langa o le mua o mata, leo langa o le whai manga, leo langa o le whai lafu manu. O leo langa o le afu le lea, i le alu ma le amo. I fatu manava, whapena i liu. I ngoa i o pito nuu e ngā lurue i ai o le tala loa, o le vaisenga. E te pea lo i le maunga le nā fatu manava, e te whaifu loa, o le atu whale a lili a toa le nā. Ua uto wawa ila i le lata te leo. O maunga o le meo o sauni atu, ma le atu whale a lili. Tanga e pea ai lunga wa ina sa sopo ai tangata. O ina fo i mata tuli manu ai ma le matu ta maa o e kuri o le ingi. Pua ai vao ma le ingi povi ai vao, i o mai fasi mai se povi a koki, pe fasi mai se povi a maungai. Are ai foi, ure la va mo a ko mai le povi a kipi mai ngal siu. Are anga le me manga ia se man. Yo, na feo ai si mutu e ala ia leo le tele o pofi. Ta fi pena e ol ta fi se foi soula vale pena e ola tua ali se man. A sisila iai. A sisila foi iai. E fa malu lava e pa u lava le mata u ai te mi o mai susu lava le ele. Ile ola a o foi aso ia la u talo ia pia. Ko kiki fasi ka ika leo whaifa ko anga whaule. A waile umi ana fola pe ono fitu tangatalo. Ioi, le umi ana fola ai uma, ai sea. E whai uma utala leanga i mea mata uma tangata ia mai tuai ale pata ta matangi. Po fea lava o mai ai, e tasi ale wala au ale ato. O tau sila mai talo ia. Bau tau tilo i o talo nei. Talo ia mai ele o le anoa maa ma le nu o so la ua masauni atu. E te le masalo salo iai i le mea ta o le mapo. A o isi talo isi a wali ia te vai e whai au. Wha malikala le ko inga malia, malikankalo le, malikankalo le. Alu waku le lua kongi a ko e malisi kalo fo le extra lunga. E wha malikala isi au whakau kalo maku kua o levan kaunga fasi se isi ka makiki de. E sau whale anga uma kako maumanga manga mea, yanga e ranga umiela ia lea ka aia pia kangar ka makiki anu. Ia no walwaware mo aka e me whakak whiloa i fo lea skonga. Ia rena. O langa le nasa ia i tua i le nuu leo o sauni atu li seu manu. I lona lafu le mu. Ia e tō tele tangata e o maima, whamaisole ka whiwheli le ato. Ei ta nei po whea le mea lea mātou ti e iai. A o le atu whalenga, o whale sā. Na pau fo i leo le i tu malo. E tā lo le liba le fiafi ola atoa, pawa atoa tono le nu, ma le afioanga. A o tu whalenga papalangi e anu ele au wala i titonu. A luane le vaalele i lunga i le pō. E te tilo i fo i lalo i le a ai. Peo se a ai o lae tu i te tonu o se vanu. O na whamanatu mai le i a te au i teimia o malanga i California, pe oso ane le vaalele mai Las Vegas e aluanga i Colorado ma Nevada. Na tilo i fo la i lalo. I le a ai ma le nuu o tangata anga sala. A wafo e whaingoa ina. Pe tilo i fo i lavo Las Vegas, mai it's the sin city of the world. O le ai o le au soli tu la fono e le fa pengala sa ngia o le ai o family o i le na fa mai ele to ina fo le perfetta ta ua a wa luma tonu o fale ma le melna i o le ma o le to ina o tanga lo tu o le ver o ina sa tu o le fa sa tau ina le fa malu o David o Makei o le Palestine o le Kalesia Yesu Kiriso la upa iwa sa mtai sa o mai oi
Salt Lake City, ti atu ilana solo fanua I salua fata tau I sauni atu. Ma fasino lona lima. Fai mai, this is the place. O le no fuanga lea e malu ma mapu ma iai tangata o le ekalesia Yesu Keriso laupu Io Asungatai. Ia, tātou ese mai le ekalesia, a lea tātou se e mai nisi o mata upu tāua lava. Leo, ia, nanga leo o tātonu lava le tūlaini, ma la tātou o, ia tātou tala I vai whanua. Fo I mai, wha au ia le tātou wha soa. Ia, ma le ngā Gagaifo Faiva ma le atau savea, ma le tō whai asu. Manu Francis Ione I le aso lua, le amatanga nei vai asu. In this update, just weeks after saying a backup Cook Strait ferry wasn't needed, Winston Peters asked Kiwi Rail to investigate options. The Minister for Rail made the request in March after freight customer concerns about resilience. Here's senior political reporter Azaria Howell. In the same month, Winston Peters said it wouldn't make sense to get another ferry. Labor's criticising Peters, saying he was shopping around for an insurance policy while claiming there'd be no need. Peters says there's nothing wrong with being ready for anything, but again says a backup ferry would be absolutely foolish. Donald Trump has officially notified the US Congress military action has resumed against Iran. His forces have launched a third night of strikes and say they'll again blockade ships in and out of Iranian ports. Tehran has struck out at US regional allies, the UAE saying 2 tankers have been struck. The Department of Corrections has settled a transgender employee's case. The employee, whose name is suppressed, filed the claim to the Human Rights Review Tribunal in 2024, alleging discrimination on the basis of sex. Jordan Dunn has more. The claim included accusations corrections barred the employee from performing prisoner searches in a manner consistent with gender. The settlement includes corrections apologising, committing to training programs and making a confidential compensation payment. Corrections says employees can now carry out all duties aligning with their gender. Calls for a 24-hour police presence in Auckland's Karangahape precinct before the City Rail link opens. 2 men are due in court after one person was seriously injured on Mercury Lane last night, and several people were arrested at the weekend after a bar fight nearby. Karangahape Precinct Collective Chair William Kern says they're seeing persistent antisocial behaviour like drug dealing and prostitution. That's news. In sport, attack coach Mike Blair expects Ireland to be another step up for the All Blacks in the first defence of their Eden Park record this year. The Irish come to New Zealand on the back of 6 straight wins. Blair says they are clearly a quality side. I think Ireland have consistently shown in the last 5-6 years that they're a top 3, top 4 team in the world. They've been ranked number 1 as well. So, I've been really impressed with their game over the years. Dame Lydia Ko will compete on home shores for the first time in a decade at the returning New Zealand Women's Golf Open next March. The reigning Olympic champ is locked in to play at the Wainui Club north of Auckland in what is the first edition of the tournament since 2017. That is sport. I'm Raylene Ramsey. Mo tu me whamo moni Samoa, mana tua loa le Pacific Easy. O loo whawau pia le taro papitoa nao le lima tala tu tongi pia whaunga ina le Pacific Easy app e whaatino ai au tu pe whamo moni mai lau telefoni whewea ai. O loo awano fo le taro direct transfer ti posi mai ai au tu pe le taro account ma whamani ai na fasili lunga le telefoni ma whaatino la fo ina lau tu pe ai na whapitoa. Mo le tongi ina o pidio le vai, mo li te ngā tupe so se whare tupe Samoa, pe te tongi ni no ngā tupe le numpi wha, Samoa Housing Corporation, UTOS, Samoa Land, ma so se au nanga Samoa, o lo ma whaina whaatino uma i tātou au nanga o le Easy Pay. Mo le silafia, o whaasoporia so se vahenga ni usila i o tātou lala, o lo awano fo i o tātou ofisa i o taro mamangele, pe whaunga le Pacific Easy Mobile App, bo le Direct Transfer, whaasau ai lo taimi, ai sili ato na whaasau ina au tupe wa taunga tāle penisiri. Mo nisi whamtalanga bala au le telefoni o Valselau, o Tasiono ono, po numero masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu wha, ma le lua fitu ono fitu iwa baru wha, Pacific Easy o lau paanga mo tupe wha mo boli Samoa. E whaingo whielo o langa, pe a le leila o wha aperitania.
O tatalaina nei avanoa e tele sitalai I le Dynaspeak, mo a onga whaperitania. A onga fua e o nofo mau I New Zealand, pesi tiseni New Zealand foi. O le a amata liava se ngai le aso lua fito o Julai. A whai e te au mau I Hamilton, Palmerston North, Lower Hutt, whaapea Wellington. E tala whea ngai le Dynaspeak, e fsosoani mo oi. Wili mai loa le oiva, lua lima lima, ono fitu whaatasi, lua lima lima, ono fitu whaatasi, betana I ane I le upenga te whailangi. Info Dynaspeak at twoa.ac.nz. Au kilani saute, o sa ili se sa mo oe malo aing, o le Enterprise Motor Group manukau, o lau fale ta vale wha moe moe. O tele ta vale matango fie filfili mai ai, tele le fisosoani o lau whai ngā luenga mo oe, mo se ta vale tala fia ngai, su mai I le 5 Grey South Road I nei manukau. Asias fo I le upenga ta whailangi enterprisecars.co.nz, pe wala au mai I le oval selau, 5 lua tolu wha. Enterprise Motor Group manukau, sa ili, filifili, ma ave loa lau tāwani. Eva mai pea I the radio kasi lima I wakolu amo. Au ngā tele sunga mo Siwa uanga oi oi lolo fa ape epe e ualoi loi suiti sua mali e pe o se poi ninoi pe o se loi a siwa uanga oi oi lolo fa ape epe e ualoi loi suiti sua mali e pe o se poi. Luina uta imoto otualo uofisa esu e mai so ufa amalu mai nela so ia ete alufa ala we natalu pelupe awe tangi awe olo tolea tawina fa apele pele minoi la fai mo ngoi ngoi ange nga ke ua e a fa malo ya ke le mingoi ya ai to e fo mai I le tato nga ngai fo Faiva ina ua se fulu mal tasi minute o le wa te ai nei ia le tu lai lima I tu la muri o le tato por kalambe o le nga ngai fo Faiva mele ya taua fa pe fo I le sunga ase umano Fatalo fatuai nai te mama tua manai tina matua pa anga to tino foi ale si ufonga o Samoa me se lavalo nei te ngata I le ngai fo Faiva ma le tatou por kalambe o le tano ava ia stonai talo fatu le te mama tua ia tu ia li I sofa ia fa pe fo le tina pele ia tapu I tea ma le fanau ia ma le ainga fo I takapuna I North Shore Alo le talo fa aftai foi le ono sai le telo ti nga o le tino I ngase ya wa po I ai I tatou de dei vai taimi ona o le tau malulu ya ai mo se foi lava o le soifua matua alo fatu le tatou te matua ya masoi tauli Josefa le te matua ya tui mawalunga ya ma le tua ya na yo tua fa fide ya fotino ma erelini ya ma le tamo vai singano
foleni ma outou uma o le tātou ainga. Aftai le tausinga le lei o le tātou te mālo, mawailo na malos, le fionga ia masoe. Pa ia ainga o mawainga. Ia, ele ngata ele na, whatalo whātu le ta mamatua ia au mua ave, ma le tina ia au na mahala, ma le whanau, whapea fōi le ainga, le ta mā ia sua i lua ma le whatua, tasi lea ta mau matua alo o wha ngā pēla na tā leni o le hili pū. I le wha ili tau ua ma le lau i loa. Leo lo teita ia le fionga i le taurangi a tofa, whapea fōi le fionga i a tangaloa, the brass band of Avondale PIC. Moli atu le. Malo ma le whaaftai i le whaua wina peo le nā, to mai ma le nā tā leni mai le tuolo. Mamalu ai, musika ma pese o aso whaipea, ia mai se o aso whaapitoa, whailonga ina o le tātou tunu. Whaatu mawina le malosi, ia mai se whoi o le tupulanga tala vau i li imta mai tai. O lo o a o tau wina ai, i le nā fo i wha i li pū. Ia o le tautele o nāti nei o tātou te māma tina mātua mai atunu o mamau, mo i le i whewā ai ai. Ia ai langona le mawhanwhana o au tū tārsanga le te mamatua. Hans Webster. Tasi le tangata e matua malmalama le lei i lau whanua me ele sa o wolai. Awa o lona ta maus. Tasi o tangata sa ngalue mo le este tausi mea nei o lafu manu. O fale fasi manu ia whapea fo i o whaato anga te tele le o tātou loa nei. Wa tāpu ni alo ia. Ia le au nanga le este tausi. The Westec. Ese le matauti o mea no maisia mani whai. Ioi, o ame no maisia mani whai. O mai alo lofa ia Samoa. Whātū pisinisi, whātū company. Whai whaato anga te tele. O lafu manu. O le tutoina o le talo ma le koko. Ai maise o le popo o le niu. Whaato anga te tele nā, lea nā, whaamatu o tuai whanua o lea tunu. Oi tu mā lo manu mafio anga. Ina ia iai ni whanua e tua iai le mā lo e whai ai ana tinae. And these lands were given to the government under the Lands Taking Act, or Taking of Lands Act. Ina iai le tula whanu. Lea le whenga inga ma le taunu unga o le tula whanu le nā aalu aso mani tausanga. Ai le toi li liu le malo e whaia. Ni whaato anga mani ati nae i lunga o whanua nei. Ona te tau lea ona toi whaafo i whanua o lea tunu. Ala le bea lea ua tupu. Le sa autou whaafonga i ei Samoa. Mao lau whinaunga lava le nei mo tele tausanga o whinau tuai. Se ia o mai i le taimina matua te tele ai tā lafu o Samoa. Wa le mawhai o na tutongi na mafua ai lea. On a sponsor ina ele Asian Development Bank le whale tupe o Asia. Le tū la whono na whaingo ina o le LTRA. Lua whimalibani. Dal me ufai. Wa sengi atu whanua whaaleanga nuu. Ina ia le stala malisi ina ele malo. Ale ape pese mai a. Ala ele tau mafau. E wā lea le tunu le whauinga ina ma le whaamtala ina o le tū la whono whaavale lea na tau whaia. Lea lava u te talo tuai le fionga le li. Pāle mia whapea fau i le minsta fau. Ma le matanga aluenga fau ele mafua ngā whanua. Ave ese le nā tū la whono. Awana i toi whaia i eise teuteunga na pau le teuteunga whaafo i le tū la whono. Sa iai mua. Ave ese le nā LTRA lua whemaraman. Na utou mar malamba le mafuanga na laio na whai ma whaatu la i mai le mea le nā. Ina ia tau wha maa ai. Le tutongi ino ai tā lafu e ala lea i le lisi ina o whanua nei ma le stala o whanua whaaleanga nuu. Sa le te tau o no o iai le pule le malo i le nā waitau. O i lata ngata o mai e lisi whanua nei. Pea mai ona le stala. E lisi e company mai fafo, atunu mai fafo.
O ai e saini ai le minsta o ele. Ai le saini ai sa o e fia o le a inga o na ia le lea. Se mea sa o le dame. Ai whātu ai whamele excuses e tā ua le saini o le minsta. E se kiu ai na mauti noa ai e wha mautu wina. Le pule ma le tū mau peo ele awane i wha tau wina pe whaiini lisi pe whaiini loan. Ala le mea uwhai. Ioi. Tae moni mau le tō tele o tangata. O lisi ia. Lea wa vevesi ai nei. Matu ina atu isi kampania o mai. E whaatu o lātou pisinisi tono le tunu. O na aleo. O na whai ai lava leo le lisi. E le alusa o fo i le lisi i o. I le tanga ali isa o e ona ia. Ele ia. Aia. E alu mua i le malo. Whato a tango i le malo. E avatusi le mea mo auto. Tele whanua. Whaeleanga nuu a fia ai le mea lea. A lea lava e tau au mai mau fufi. Wha manu ngase. E whaapongi sai la ngona ma le malama lama o le atunu ui mata upune. O tau wawa ai e le tele o mea na so sofa e tangata nei ai maise ai o le whaavae matu la fono na lato whaia sui atu le atu la fono a mari les tu la fono e replace ai. Sui atu le mea whanua maswafa. Aisea, fia papai i ngafa i le tau iai. Fia papai i whanua e le pa iai. Aia, whai le maso. Whai le tu la whono ina ia whaatanga ina ai lātou e whai o lātou mana onga le anga lea ma le mātanga. Whaasoli tu la whono. Paole me ia whai o tu la whono e whaatanga. So you see, ladies and gentlemen, the rationale behind all this, breaking the Constitution and setting up new rules and laws to allow them to do the unthinkable, the injustice, and the corruption with the lands entitled belonging to other people. E tonu ana na leina whaile o lava foi tu la fono luasfulu. Whamsinonga whanua maswafa. O lea. Tau mawhai ina ia wha lua ulu o whamsinonga. Esele ulu o whamsinonga o soringa tu la fono the Supreme Court. Esele ulu o whamsinonga o whanua maswafa. O le whamsinonga o soringa tu la fono. Ele o uma ia ile atunu ule nei. Ele soli tu la fono uma le atunu. Ai, o le whamsinonga whanua maswafa. E a ngai uma ia ile atunu. O le whale mai le mea. O le maota ngase. E fo ia ai ngase. O whawhita uli whaaleanga nuu. A wā whanua maswafa o mea tō tino. Patino I ainga. As you see how the 2020 legislation to separate the criminal court from the lands entitled court. O tō sisila ye. Lea lava na tō e sao noa pātū le te mulimuli. Lea fōi na tō e sao noa nei. Ia le fionga ile bles tena o whamsinonga whanua maswafa. O le whaululunga lava o le whamsinonga ma le itu tino o le whamsinonga o le whamsinsili. Ua vai lua nei la le whamsinonga whanua maswafa ma le whamsinonga o soringa tu la whano. Lands entitled court and the criminal court, the Supreme Court. It has denied us with our right to the court, appellate court or the court of appeal. No tō whafonga. Wa vele mea valea la uri ia. Ma mea ua tau mawhai ia lua ulu o whamsinonga. Wa le mawhai ai ua tā wawai e se aile a ia tatau o le tangata mawhai e ona tātou oe ave le tātou matau pū. I le whamsinonga o apili matalo sanga e toi ilo.
Tau vai. Nena ele ina fai atu. The people of Samoa are not stupid. We are smart people. We know what's going on. The problem is that our silence have become more echoed than what we say and express. Wa vea lo tātou le tau ta tala. Ma fifi le mu mangungu le mea lea. O le leo sili nao na leo tele. O le au le fi le mu. O le tau tala I se mea. Mumusu e tala noa le matau. Ai o le leo sili le nao na leo tele. O le tau tala. Le ala wo o mai I le tae au le nei. Wa le mawhai lava. Wa malanga langa uma I lunga papa. Wa malanga langa uma I lunga. Fina ngalo o tangata. Wa lātou I loa ma mala ma lama ma tilo fia. Mai loa ma mau atu mea leanga sa whai. A mata mai le tale peina o le whawai o le tunu le nei. A o le whai mai. Ana le ai I lātou e le avea. Upu ia. Whawai le atua Samoa le atua. O le mea no tau whaia. Le lau tau atu. Sa au tau mumu atu stasio au whasoa. Sa ta oto le lei. Le tusi o le whawai o Samoa I le atua. Sa tusi le lei I lunga o le whawai. E wa ai lava I ai tangata uma o tau te tai ma le atunu atoa I nā upu o loo wawade ai lunga o le whawai. E le ngalo la, e wha manatu mai le whawai ala mea le tūlai mai nei. O le whi mitai wha mai ana leo mai. E le ave ina upu ia I te tonu. La le me wawe I tonu. Ona ave la ia le na nā I te tonu I. Wa ave ese mai I le wawa inga o mata. E tau ia I teimi uma mamana tua I teimi uma. Having to look at those words right on the cover of the Constitution of Samoa keeps reminding you of who we are and what this nation stands for and its constitution. Because you see it all the time. And when you take it out and leave it inside and been hidden inside, what do? We forgot about it. We don't remember it anymore. Wangalo, wa vese atu maluma I le mea sa tau titilo lava iai, manatua, ai kau mawofau sau me valeo le awhai, ai toi titilo atu tau le whawai. E ke le koe kau su ea se lau pepa ma kilu pe su e po whela iei. And I think that is possibly what has happened to Samoa. Mea le nā wa tūlai mai. Wa whaangalo ia I tātou, wa ave le whawai tu I tonu, e tanu lilo ai, ma whaalafi ai. Pupula tu loli o mata I lunga ile. Wana o se tusi lava. Wale o tā uai upu sa I luma I e taulo iai whewhelo ma tangata e whaise me vale I le mele. Wale la wā maanga e whai me vale a ki kiro kuala ku mai I upu o le whawai lunga I. E si e pēr ave ku konga ngā. Au ne koe ki kilo isisi. Le mea le nā ua whaingo fia I o na soli le tū la whano. Wale o to iai se wha manatu. Soli. Wala ave la le me kangu manga ngā kongo, la le me wha manga kumai ake oe. O le I whafui. O le tā ua le nā o le mea fo nā nā lai. O na poto le tō wha tātou ta māma tina mātutua na tū sia le whawai. Tātia I whafui. La le mea tupu ia te o e pēa le ai se wha ilo ilo. O le mea ua māsani ai lo tau ainga. E tū lava le ata o le toi ina I tū ai tawhitafa e ai a upu nā I tawhitafa. Our home is founded in love. O le mātou wā inga e wha vai le alofa. E wha manatu mai pē ia te oe ma wha pupula I o mata I teimi uma. Ala le teimi te latu aves. Mai oina aves e le mele. Oina aves e le mele. Wangalo. Wangalo I tangata.
E le tangata ua musu e AVS, e tautau i pere mele na ina. Because it keeps reminding you of what the foundation of this family is all about. And when you remove it, dal men tupu. Fele ato le li faola sa tu I tu ol fonf te lai. Fel. Dal me wa vesefu. Wa fefe le vava ya to sila mai le li I le lalo langi o tangata le anga ia sa fa ia tui. Oi na foi ele fatonunga e AVS. Fefe mata e popula atu ele fatu so le ato le li faola. Olo popula sa o mai ate uto tono le motofono ma le pale mene ile au fale kongunga le ia. Ile au fau le ia. Ile au tau lamba le olo ia tonui. So who? Tell me. Who made the directions and the instructions to remove the portrait of our Jesus Christ, the Savior of the world, away from the House of Parliament, from within the house? Oi. Yala na lea lai ona utoi pespese atu pea. Tata utoi fo'i I le whaavai o le atunu nei ma le mea. Wa lai ona tūlai mai whawhita ulu nei. Wa oso wha'i satani. Wa oso wha'i le ti Apollo. Ina ua tātou mana na o e na le whaavai o le atunu ulu nei. O le tupu anga uma ma le nā ma le afua anga uma o me le anga uma le utulai mai tono le atunu. Mai upu whai o malo se I o le vānu nofo nu umawhio anga. O e kalesia, o le vānu nofo o tangata. O whaala putupotonga. Misa mai le lakapi la tau ia. Misa mai pūlenga lea I tu malo, ma le I tu malo, ona o vaianga whai. Whaala ve lave ma iawa lea fua lesi tu malo I mea, lesi tu malo. Whaala ve lave ma iawa lea fua lesi vaianga whai I mea. Patino le I tu malo. Ai mai se o mea patino I le malo mana fuafuanga lualu mamau. Ele mapu ele umba. E whaamana tu pea I o tātou tiktai. Ma le tu ua lalo lea. O te iloa. O le teimia e atoa I whai numera. O le lua vai tolu ma o te tau fo I ona. Liu le tō wha. Tō e saa le whao I lau fionga. I le ali I pāle mea. Ma toe tanga I ai whai unga nei. O tātou whanua ma suafa. O le wha sinonga o whanua ma suafa. O le wha sinonga o tālu sanga tō ilo. O le wha sinonga ma walunga. O whea le mea e ma whai ona a apa ma I ai. Ma whai ai le pula le wha sinonga a whea le ma tā upu. Wale a apa I ai ina ia pāleni. Ma tutusa malau, tutusa tangata uma. Ila sila whanga le whaamsinonga. O maila u talanoa I le mataupu lea. Walapata I ai nei Samoa. Ele ai asisi tātou mea mawhai na whai ia. Ile ele nino lea ua sau o le si vaenga fo I o le tala o le tau male. Ma mango o ele ona o lea I o se swati. Le ai ma se mea se scientisi e mwhai o na whai ia. Le ai se mea se tangata poto insinia e mawhai o na whai ia. Ai mawhai o na whai iai. Le vavenga ale atua. Le anga uia o na ia mea. Tawala mai lea. Ale au whainga alwenga lele. Tawa o whai ei malangona o tangata uma ina ia tasi. Tātou o uma I lalo le sātou lo ke riso ma tātou o lima iai. Nā o oe. Malau anganga na wha ngai o ia mea uma. I le teimi o le whawhanga. Ma mawhai ai o na whai mea. O le tātou te talo whatau anau uma le tunu.
Ma tuli vai i le atua. O ia e ona mea ia o le fofoanga. Ma le natura o mea na ia whaia. E o lava i le tangata. Le isi tangata. Le ala na le ia o nau whaia tu. Le aise mea ola sili o na ola leanga. O mea uma na whaia e le atua i lona whaatusa na i lo le tangata. Mana tua le tusi le no whaitau atua. Le whala mata no toe o isi and chapters of this book, written by Jeremy Griffiths, a professor of Australia in biology and humankind, nature and psychology. So enga o le mafo fau o le mele tangata. O le tangata na whaia le atua i lona whatusa. A ua avea ma mea e tū te tee i le whina o le atua. Mafua i sea. Le anga le loto, le anga le mafu fau. Fau le anga. O le mea na ua tupu le tangata. The seemingly mad behavior of humankind. E ma fa faula se si po e ala se tangata e se take fau no for fa sau foi se mele anga ia o si vanga na wa fu loke for kai fa e ia se si me ola i tu atu e alu fa fau mai se me ua na o le tangata lava ona mafo faunga mana tuna tunga o le fai ai ma le loto i wa matua matautia le leanga aisea ua le ausia le mea na manao iai mafuafua mafau iai aisea le anga ma se le awala na tau mawhai ai e ausia se mea e soli tu la fono e le whatangaina aia ua whai ai le pule marosi whai lava i lona mafau ma lana pule marosi lala le mea whai le mena sui e le tangata le tu la fono sui e le tangata le whawai o le tu la fono ina ia whatangaina ai o ia o na whai le mea le mana o whai ai le o se mea sa au nino le na le la ve vela o le a vea fo i mawhainga tā i le atunu sa iei le fitu valu sa iei fo i leisi vai tau le ono iwa se fulu au le lapta inga ina ia tātou no fouta i ai i le tā ua o le mea lofa le atua o le sua vai ma le sua timu teimi fo i le nei e tā pena ai nuu mafio anga e tali le timu lui so se teimi whaola paipa ma tatai ofe ina ia whātu tumu tane vai e uto e whaaru se ina le vai a sanga whai whera ngā ka ngā mea ai le ma le furunga o pa o lau ka vale ara le tau te whaafonga mai nei ua a mata ona uti le sua vai o la vela ia le a matua i mango ai le ele ma matu tu le ele o le a momoe ma pepe lau o la au o le a matu tu foi vai tafe malia tātou whaai tete i le sua vai lea la ua uma le mea tau o le peso o le tise wa lela matua la vela ola uma ia meo solar panels uma mamolie ola le sola aisea awa foi lela te tele mungala ai uti ai le sua vai tau mafa ma le sua vai mana o mia i teimi uma olona winga. This is a collective responsibility for every person, every man and woman of Samoa's population and people. O le tiu te tau ave whaito tasi o tangata uma i te tonu o le atunu nuu mafio anga e kalesia i tu malo mawhalapu putonga o le mau tau ave lena a whai ma whai o na tātou whaasawina le suawai
ina ia whaasoa ma whaasafua tutusa I tangata uma o le atunu. E ma whai o na tātou tūtū. Ma tali atu I se umi o le apangatia ai Samoa. Taipei o le tātou Foreign Reserve lele na mai nei. O mai ia taua. O mai mala whale natura. Whai mai nao le wha masina e ma whai ai o na whaalango Samoa I sa palai ia. Pe a whai o no tūlai mai ni whawhita au ni whapea. Only 4 months. It was forecasted that only 4 months. The GDP and also our foreign reserve can only serve Samoa so we can survive any natural disasters for only 4 months. What now? What now? The forecast is way beyond 4 months. It is now 15 months. 1 year and 3 extra months. Mafua mai lea. Mafua mai tapenanga le whanga malo, ma le ai mamao, ma le sila mamao. Ioi. Ola ulu I le avatu le. I le fionga I le tofi o safata. Ia, o se lu I fo I mawhai o na ngā lulu e whaatasi e le I tū malo. Fai se polo keti e tau ai le ai o la penga I le se fulu miliona lea o tufa nei. Manisi tupe e tufa muri ante. Lale winga le tala. Nanga leo iei le whamanuanga I asafata. Ele umai fo I tupe e tala no ina ma feuta nga I ai mo isi tupulanga I le lumanai. Ao le teimi le nei. A tonu nao na whaatati atu whapena o se mea le lei. E fili ei le tofa ma le whautanga le fionga. I le tofi o le itu malo ma le isi fo I tofi o safata. Le itu malo ato o safata. Fai se atinae. Se polo keti e tu martila e mana tu ai. Lea wha manuianga whaapitoa wai o tau a au. A o se mata anga foi. E a nga I ai tu risi. Tangata ta whao mai atunu I whafo. Se atina e tua I ai le tupulanga talavou, le tupulanga lalovawa, mo le lumanai. Because what has happened now, the negotiations continue. It will be continued. Le pe o le mea lea, le na whinau mai, si vale ia na whai mai. O le la ave le pepa e saini e umalona saini tangata, si vavai. A me kou ki o I ko. E whape ngangi o kou winga leanga e whawhau mai ei nā mea. E nofo te tai o le tu malo, ma le tofi o le tu malo, ma le sifo I te mai tai a tunu mafono. Ngā luenga ia. E ngā lulu e whaatasi ai sui o le tu malo. Ina ia oto mai. Mawa ai po lea. Se atina e tele mawhai. Ona la lango uma I ai e avea. Ma se maa wha manatu. O le mangoto ai o le. Mana o le vaalea. Mana wanui. I outou ngata I whale. O le whamadianga Australia. Le wala tau fōa I le 10 miliona tā la Australia. E whasoson iai le tātou paketi o le luawhelua o lua ono I le luawhelua fitu a o ina whaaliliwina le nātupe. Se 10 miliona lua se lau wafe tā la Samoa. Oko kai whaftai Australia. Ioi. E fiu la wali I loto le anga ia ma le au tu stala ia pe o le mea alka mai kiki le leo. O paulapi o le snake le o Kanata. Tusi a Penny Wong, tusi a Christopher Luxon, tusi solo. Ia ua o muli tai ai le te leo le au vale ia ma la tau whai mai. E fia fsilingia Luxon, fia fsilingia ia Penny Wong ma te tai ma
ma Albanese ma lātou lava. Te tai o Australia ma New Zealand e pe lātou te lo me e whaunga i tupe. Le ai ma se tea pe popole mai ai o te tai o ia malo. Tau te le tausia ni whenga inga whapena o le pāle mi o Samoa, he is also the foreign minister. Io, o ia foi o le minsta o mata upu whavao malo. O whenga inga e tusia i le vao o le teitai, ma le teitai e le tusia tu e le o tau le au vale i ma. E avatu numi numi o le toi ina e pole lo pole ase me whai. O le malo i leisi malo. The sovereignty of Australia is independent, and so as Samoa as an independent state. E watu loa e pule Samoa po le ala nā tina e whai. E le ainisi o e manitoa, ma tuli tuli au pū, ma whaari e o lātou whela pe ni mato ni aitu, ma ni whela o ni te volo. Ia tu lau whawhonga lea tanu. E o e wawa ai, pe whape i o na whao ngā le tupe. Tau tau ngā ruenga le nā. Wa totongi ai o tau tau te o e whaile nā mea. Ma o tau tau li poti mai a Christopher Luxon, ma Penny Wong, ma Winston Peters, ma o ia Albanese. O totongi ai, o maua in tau tupe. Ia wawa lei. Ia le iso tau whi au tau te a ia valea i fuanga le malo Samoa. Awa mai o tau nuu le tupe. O le whasoasani, o le mea le nae pule i ai le whaasoa le malo. Ko ke le whakongua kuala uli mal ka pengeka. Ola ia le ave le tupe le i o. E whai ele mea lai mana o mi o le wharema. Awa, that is the $1 million big question. What were you doing during your time and tenure of 40 years? 4 decades. Nana umana whai palangi so sonia, seisi atunu, ma seisi malo le whale. Oloa, ai whatati atu ia te o tau le whale. E oe, ta pena le ano whale. Ma oe, ta pena le lei, ma whai le mea tau le maintenance plan. Renovation. Le ale mena tupu. Le ai se maintenance plan. Na le o ngā ui mai ai. I le mea na whaia papalang. Ua o papalang ia tu watu ia te utau. Tau te tawhili sau noa ia. E o lava i mea na au mai tupe le atunu. Fua la au, ma vai la au, ma e o anga au. Oi la tau te toi vesili ia i matua ia i nei mea. Pisa leo ni vai la au, pisa so, leo te whai atu au tau, au te saua mau toi tali atu langa, o au na talanoa ma i aile pulesidi o le whalemai. O au foi na talanoa ma i aile minista o le whalemai. And these were all issues pertaining to the maintenance plan and the staff themselves. La tō o lewa na ngā lue. Whatamala i o la tō tiu te i le toi wa aia whaalei. Maintenance plan. Whawhena whai. O e tilo le lei. O a me tau na toi whaalelei. La leo le apala la si maa. Wa le anga ki o aka. Le lei. Le folo le fale, tutulu mai. Ala men, la me tau te whi e tono le. O le mau te whono ma le pare mene i teimi o autou saunoanga, ai tau te ilo, o lewa no tau se e. Oi le ngā yu ia, ma ngā oia ia le telo whala au, ma ave whaasoli tula whono whala. O leu whai ngā lua ngā mauto. O ai e whatamala ilo na tiute, toi ono lo masina o le sapalai, o vai la au, ma whala au ia, wata tau loa ona toi whailisi oka. Awa fo ele nao tātou o lo oka ina whala au le. La fo i tutu i le leina ma le kiu, ia isi atunu o le Pasifika. It if I bet nu lo Samoa, first come, first serve. No, it is a time frame. When the last 6 months' supply is left, you have to put in that order. And who didn't do that?
Ai le fe melna. O tau ia le fanga wenga. Ki kilo aku. Tua I solo le mea. Aoi. Aoi la tau ia tape ia meu kiak. Meu cameras le po. Ai mai au tau lori e la u ese mai ai fala au mai le warehouse. Ai la. Ala no foi atu tale le matuati ngau talinga. Mo ata Pau mai nei e tala noi te miuma. Ile taunga tau le soifuanga. Malele ai o ni fuala au. A oi le tupu oi mea. O tau lavo leo whaingare. Oi tangata ia. Tangata le wha maoni. Wa lewa na ngā lulua I lalo le wha malu le HRPP. Wha se fulu tau sanga. Wa matua malo pe o le maa le whai ai. Ma le mua ulu o tangata nei. Wa alu ese atu tu le epa. Wa le o mai e tau tua le whai ngā malo fau o tu lai mai nei. Aia. O mai feso soani e so sofa ma wha leanga. A oai la le e tinga inai. Tinga inai lau ta mamatua ma lau tina matua ma lau ta olua ma lau whanau. Tangata leo o la a toa lava le tunu. Tangata a toa lau tele o le tunu. Tō whialan tangata na whioti ai te mileana lau tau le au mai ini whala au, ai mai ave whala au. Tō whia. Ta, al ngofo ngu lavo le sisi toi pisa. E musu doesn't want to be responsible for those who died because they didn't have their medicine ordered and available at the right time, at the right place. Te mela na le ina foi tapungi ia ku tui ko ka so o mele fala au o tou lava ia ala le si mena tu lai mai foi na tupu e fala vela na pa ile paketi o sidia tu fia million le ai se system e fa mau ai taimi foi ngal wenga o fai o for ma ini le se me e al for ma ia malana tama i little pocket book pe sau pele sau e pule ia po la ona taimi tu la male aso male taimi na sau il fon that he was there but he wasn't at all. Oina tau mai me ta uma mai lava ai ono e ke Roma. Io a ave ma pule sidio le fon o ai les na matua fa matala le fionga le min sta le fon e fa fonga sa mo la le si me la le si tala fa Yo le mea na le mea wha oso ino wha oso ita. Ia mionga ni tangata. Tangata leanga, whainga ruenga leanga, tautua leanga. O le veape, lau tele le na. Nanga o lae wha maunia mai. E au tau te tai mai e o lo tu mai matangi o lo. Min sta, wha urulunga o matanga ruenga. Ai maise lava. Le maota ngase mana matanga ruenga o le soifua malolo ina. Nela na lino vetu. O tau ia mai so o lunga o le media, o social media, propaganda la uri ile yo. Sini pia sui ni mata uputu te tala noa, iai. E wha longo mai lava. Wa matua maara malama le leile atunu. Ai whaia. Sui se mea. Tau wha fonga ile aso nafi le saunoanga le fionga. Ile li whaipule o safata. E le wha pewa o whaatua se tala o no lewa o manu malo. Mau au tu malo atu ile nei tu o le maunta ile fatu tu ile tu Samoa o tas saudonga le natu ya wa leva ona te tau ona fa ma vai ma fa se tuanga lu tu lepa wa leva olanda ia fu itala le na lu rava o manu faile la tonu malona fale tua Savalia le tu malo. Wa oma ona fatu le tofa masasa le tofa le tu malo. Tu wai lola ia le fa pena. Ai sawa e ta umai ele unga le fainga panota. Male to tele o e na mafuli malilifa le lato lango. Ya tu ya. Now
The question has been asked again. The leadership is in question now, and again, and over and again. Kwa mumusua e pupungi karingo la wori I mapungi vapengi makam. Ah no. Here we go again. They are talking about leadership. Leadership. It is very important. If you want to save a little bit of HRPP that is left, do it now. Otherwise, you can't blame me and say, oh, I didn't say anything. I didn't fair to look at the party, the name, to if I thought you on to laugh on or the lace eye. You a tough yes at the fear 5 mil, Masu and Mil, Mamma, Manana, or the pull my power, my malusi. Wa kafi se ro kamai, you know, to sila le ala to auto le lang to. Ya mato ta va ele pe to ye si taya lumana. Awa, the question remains, what are the memories and the legacy that Tula Epa will leave behind? Well, you tell me. I see nothing. I don't see any little thing like that, or remember any little thing like that. You know, facility like to lay mine. Wa to liba minute o Natale o le tu lai ono. Tele yo mtapu te fia. Fasoa pe yai mai se le momo le loto. Ele vava I atu ile tonu watu o le nafandua male. Tu wai ngatai tu ane o le ava. Ele motu o to lau awa ele ai ia se waf. Fonga mua na e tanga ima e sila ia. Momo lo loto. Ile vava I atu se lau tausanga o to lau I lalo le pulenga New Zealand ma le vainga New Zealand. Ala fa fe no ole se wa fa pe ale o tangi mai I lau fionga le li pare mia o Samoa sina tama I wafu ana mo I matou se sa no I lau tilo ia. Malo fa tai malo fa so le vai ngale fia lo fionga le atu fa talo fa fo il tatu tunu le ringe fia le solo talo sio le dai ma wole ma fan na di ja o sia uia lua sene ye le fa so fo le nei vai ngale fia tonu ele va tu fo ma salo tonu le lua tu sanga talo ai le atu fina mai to la we fia tu to tas ai ya te aula ia mala mai tau tu foi le ile fina ngale la tu o toila sa tau na fina mo e suile e fa tu se la to waf ai le fina o le tu langa le o le fia sa loto a wa te va tu le ya to wa male fa funga nga fo le tu le vai ngale fi ele se fa to au to e la mai anga I mai ya tu le fa pe ana fa pe le u ya tu ya Samoa ele ya am se sia tu em faina e o so tu ia na foto e alu a e fia alu la I o I toila ia na paua le o le faito na o Samoa ai e mala tala le fia fai tu a fai o le fa funga mai le ulo to e la uma na I tatu wa inga foi toila ia wa e fa pena o tala le ngaf to tele foi tatu wa mau paulo I a inga I toila o le vaenga le e tau na matua fina malo si le pulenga nu o toila anga I mai le malo New Zealand e ui o leua umana sa no le fionga le pale mio Samoa o le ala tau fai so soniatu but the responsibility ya le atau o le responsibility na ataita o le malo o wa te fai tu ana va pe o le va na finau masanga finau ma finau pe o te le lo le malo New Zealand po la me la le fai na paule polo ke tile na tau fital wai nei la va le atau o le fai ale o se malai va le anga ele fisa po le fai o se malai va le voi le e tau nu o tuai ia fai nga malanga a tangata to e lau mai e turu mama ia ona night silafia mo me o Coral Islands ia o lono winga e palasia kua I loa kama voi lele A3 tuntile ele ngata pa ile pa o le va lele ia e mangoto I lo mo motu ila o lono winga la o le winga la ia fa mtalanga ni va ngole fi fa tai o le utal sanga mai le finga malo Samoa pita
ona o to e lau e lalo le pulenga ma le vaavaaiga le malo New Zealand Malila. o lona uiga ou te le ilo po le ale mele e faatuatua ai ona faia sina wafu e iai nei tamai wafu laiti ai o vaatetele ia pe ona iai vaa tatou ia Samoa le ia Malila. e le mafai ona alu atu le vaa tuutau la i o ia pe pipii le wafu ona e faisi papau foi le leo au tafane o le motu ia po motu o toela ia o le galuega le faia vifo le kamai lagisi ona laʻulaʻu ai le iuta e tala na isi o teina na faapeona nofo i toela avaku ia mo meo kaloge foi e pension e ako lolo e ako e le sami o ga mai la ia le o mai gogoa ai ia e kosokoso mai e iuka o le uiga la o faamatalaga faafetai o le ua valaulia le fioga le liipalemi o le tatou atulu peitai e le o se tatou matafaioi le a Samoa o le agaʻi atu foʻi le fau le infrastructure o toe lau ona o le matafaioi lenā le malo New Zealand ai o le o le tatou vanonofo ai ia ua ise a le alofa atua le atou ia ma le silga bea la le la te vavae atu nei la ia tusa o le ai mai ia tu valu o niue ia tau whelolo niue ma toi lau i mea uma lava i vaa o loa ia lo o mai penisini o mea ai tu apa o mea ai fulisa o mea uma lava so we are catering to not only tu valu but also toke lau ai o le mea na whatu ila o tala ele momomo lo to o wau te idoa tala sao ai longa wo o to i le tu le epo i toi lau pe a toi vava aila i le mea leo le whangata ia mana tua la e te le tino le o le li pare mi a o te whaiatu la i lona malosi sau alua nofolo i lumo le tau mua sau nofo mo whapea whawhetai le nei te tai le tolo na loto se i alu e tali vara au le se lau tau sanga le fo lau tātou i loa i nei tua umi tele na whaipu to e lau mani usila a o le leanga o atina e ma mea o lo vava ai atune e le tele o nei tau sanga aia mali ia e mana tua hui o e le atau e le ile vanei ana na iei ni va o si turu o toela ia na toe fausia le tasi o va e se mai le va ala fa nga le temi le ia ona o le tele o le temi o le va le le queen salamasina ia mantanto va ia pe o nei le rei Samoa o va ana ia e chara vo ile le malo toela e le ngata la uitangata ai la o ia wala fonga tau mafala tau le ato ia va ko mai ia pia ia mai le se sau New Zealand va ko isanga u kaungi oni tau mafa e fa mo ave toela wa al tole va mai pia pe mai o va tu male aso ia na foto tau no le e va la latala no kunonu ma fakaofo ai ele motu e mau o le motu nao atafu fa mai e faisi va mau ma isi motu ia lua ai na le service uma le tangata le taimetas ia le va ai o to le va ai le spiritu so ai o le wingo lo tala fonga mo ta ua tele le malanga le li parmia e atangia ai le lofa fo i le vano no fo ai mese i tangata to la wa sila i tangata to la e ese lo lato wanganga fifia mese la fa la le sa fa se o la vale taimi na fa to fa ma vai le li parmia ma li wa avatu le parmia o Samoa e malosi e le fa tu tuanga o to lau e malosi la no finau i le vano fo ai manu sila atono le afso so ali ai le tato parmia e mo moli ale lato sa vali ma fa o popo atu le lato finau mo nisio atina e te tau na fa le ia ia e pe o le tulanga da ye wa to tele le ulangolango fo ile le se tangia vatu wa ia ona fa pele ona va ve ona unga nietu ia pe ta ile ia to wel to sanga le ai silsila i ka ko polsi e fa le timni wa to sanga o fa nga palota ia ai wo te lo fa longa tu o fa mai tala ale si tangata le sa mai o si la auto e lau le fast re fa me ele ai mas to e lau sole e ai le tu vo le le chapipi auto e lau mai fast tu mato la o si me mali e vo le to fa tu ne il tono il tato what to no ia todo lava Samoa ia le tala fa tai mo le taulanga ia pia
toi titi le ai se atunu o lo o iai tonu sona fala popotonga o lo iai le au ni we le ai o ni we tonu Samoa o lo iai le au eli se fo le au eli o lo iai le ai o fiti o to sila sile le o lo iai fo ile ofisa o to lau ma le ai o to ke lau o isi vanga iai tonu o le matua to tele la o ni we fo la ele ngata i fale apuna tonu fo il fal so ia o le tulanga na pe o nei ia ia na tola mai fu tai te twa longoa i sa vala lo le sa ia ile mo to to fiti mo le ayo meu ia e pe o le va la tole o mafutanga tatu tu mai fo al tatu tu mai fo ia tu ua le anto ia e fa fonga fo ile ile ha se ngatel o le tantunga ngana Samoa ma le ngana to ila na pa wa lona e si upu fo e fa nga ile fa e fa nga ile T instead of F ia e se ma fa lo upu fa ko le ka o fa kai ia no le tatu te fa te tele se manu tai ele fa fonga bai fo ile tunu e fa mo se te bi atai ma tatu tele ia nga leile tua le tau fa mai you know tu te mo Faiva le fiafi mo le ia solua pa pena fo i le fa fonga male au fai te talo o le au fai ngā luenga te tofi le tua i fata i fai tau ranga i fia te tai o le tātou malo i Samoa ma te tai o le nei fo i tunu ua tātou tū la lata i le fai ngā pānota New Zealand i le asofitu o November ia ma le fai ufa ngā solo le tātou schedule a fonga mua le a sa ili lava tātou malo mai le pātia le leipa le National le Winston Peters New Zealand First whapena fo i le pātia Māori ina ia fai ai ma whaafonga le atunu o ana vatau nei vai mo telefone tātou tala no so i Samoa la tō manu me vai ai le umarfia tala no i le tātou tunu manu ia o tātou te tai wha le malo i Samoa e mai se fo i o tātou te tai wha le anganu pulenga mamalu ali mo foi pule mai se tai o le tala le lei ta mam tina matua le atou se vele lo fa mo oi fa mangalo ma o ma to fa ya fonga mua tatou fe lo ile honga tonu o le aso tai au mo le nei vai aso ya ai mo vi tele le nei of ya fi soifua ma ia manuia O le ese tatu po funeral directors o se fale maliu Samoa o le tali foilea o taimi whenga